Yes, so scéal Ciara Mark Leper mar luúin agus dúirt sé ó tá ihe bhfuil ag tarlú cricket club ar rinne seacht or dear na seachtaine ar bháil teacht is mé. Bhí deag súil hom agus so gan nach féim an deis Gaeilge ar go minic so bhí bheansa bhúm tacht agus dúirt mé leis an féiling éidir an bhéir mí déon eile link. Agus ní áíon den or cáde Bhuaigh so dúir na caithfí mic an is go seoid mo char mic an seo is féidir bob a bhúd ar a bhaid, you know, agus deir míad so bhí chunas a bhealaigh míad mic I seach, you know, agus tá sé cliste go leor na sé ró cliste. So bhí mar ag smuoine bhar feigil seachtain agus chuig an seachtain thart is ní raibh féin phleanna going ReRá agus Cormaigh or Mark Leper agus dúirt sé an léon phleanna agus nó ní léon phleanna agus dúirt sé right deir mí leis bhfuil ihe motivation agus motivation and happiness ar siúil. Bhfuil tá agus bhfuil Andrea Cór agus Jack Charlie. So dúir mar an scéal he's like, I'm well up for seeing Jack Charlie. So yeah, I say stop this bhfuil mar leis ní bhfuil an cricket club an sin agus bhí sé kind of ole. We're all part of Jackie's Derby, you know. The stalker of getting me the office there from near the road. Agus I say stop this. Ní léon Gaeilge again. Tá mar ág muid sé den sorry ar the ní ar fad. Well yeah, it's stop bhfuil duine eile búta bhain go dtí an Gaeilge beidir. Agus bhí sin Ciarán I don't know, I'd say that come in. It's a strange mix of it, Andrea Cór. I'd say so because I can't what percentage of capital I was talking about. I'd say no, I'm fucking kidding. I'm just remember like sure a kid in a Holly Sus should don't you go with rail TikToks and shit. Damon run agus Harney Damon she's got on our board and she knows first she has Cormaigh Keshler Carnival Rinne she here Gaeilge you oh well Jack Charlton the top of this Stuart Damon dead no mate because we are this game David and Freckle are white so well I'm not sure drug eating yeah shitty and scale so it's going to it's Mike Rash on Misha Kun as tell me ag tú go mór le Jack Charlie.